Meghalaya Post.news. Rungkat ki plakan bat ki banar ki khun ki hajar ki himalang rin menta ka step ki lalitur shagashlam trikam ki Khasiels Autonomous District Council KHDC bandawa semdan na kabantawan weng mardor yaw nong te sings imyong kumusim ka himalang rin kini ki khun ki hajar ka himalang rin balakot dagi spangut ki latur shagashlam trikam ka KHDC rungkat ki jingtho bopher bandawa bari bantungno daw sim bapura ha ka himalang rin kumban penpaw yaw sim nong te sings imyong ladab banweng teng kumusim henry ka executive committee ka KHDC kalatung biang yu ku musim bapura ka himalang rin lingba kani jing litur sya ka office ka KHDC ki khun ki hajar ka himalang rin kila dawayo nong te sings imyong paniyash ki no ku musim ka himalang rin bar kila dawaru ya ka KHDC baka dei ban burom ya ka surjung ki khun ki hajar ka himalang rin bantung no dawai pan usim bapura Benta ku kikun ki hajar jangka himalang rin dilapoi yang ne po KHDC manuan pemikiran batu CM bat ke executive committee jangka KHDC padai benweng no mardor ya ulong kane kadai ke jemam pati kun ki hajar jangka himalang rin kinwan hang ne bat kun berkti pansya dengan hado penginyo ka jibak kata kadai kasur jong kilang rin kalau masih berbelah pok konsil pada mensya yang ni kinoi lam makin dong siapa panekran tak ada minta lu ngimi nang ni insok hang ni tak ada pengenayo panekran tak ada pengenayo ya kajibak kata kadai karai jongi habang iwan hang ni pok konsil kahok jongi kikon ki ajar juga hima kidon ne kahok panjet yo sim Amdai mapian ni tek mangi ya kahak kami Meghalaya Post.news.